ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. زانا شما نگندد که الله شما دست چیرا کتگند هرچی که ما آزمان و زمین هست و تمام کتند شما سرا و تی نعمت سر ظاهرین و چیرین و مردمانی تها هنچی هست که الله بارها جیڑا کند پا نزادکاری و پا بیر احشونی و بیر روشنائی کتابا چه ظاهر نعمتا ہما نعمت مرادند که انسانش گندی و مارت محسوسش کن چونکہ مال و دولت و تندرستی و ڈولداری ہیں و چچیرے نعمتہ ہما نعمت مراداں کہ آئیں انسان پورا نمارید محسوس نہ کن تو نگندت چونکہ عقل و سمجھیں فہمت وغیرہ وغیرہ. تفسیر قرطبی. جیسے انسان انی تہا چوشیں باز انت کہ آچ اشیاء بیحال انت کہ اللہ آنی سراغوں تی نعمتاں چنچو احسان کو تک بلکہ لہتے و بے زانتا بے علمہ یہ وجود ہو ہست بھی اگے انکاری انت و لہتے آئیے دیم داتگیں آیاتا نمنی و چیزے گو آئیے دیم داتگیں پیغمبران ای بابتا جیڑا کننت وان دروگ بند کنم